Ka National People Party NPP kadai ka parti ka baningkong na borok sensing partai ki bodon ha ka jala ban Sdang Pynkhreh na ka banta ka Elekshon MLE arjar arpulai ya katai ka jing Pynkhreh kan PP kelas Sdang na Mylliem na ka priang burom yo nong yalam bah khmat na ka HSPDP Mylliem ba gilbat lalu ha ka jelang priang burom ka balalong ha office trikam jong kan PP Mylliem ha nyu mer Sudap daga jing sokmen nomor ba kene ka por ngi adon kat kumne kum ginong kitkam jong ka NPP Mylliem blong pada kecuali por ngi adon kat bat iba kil iba ban penyesok siaga parti NPP kabadon po Mylliem blong pada kata-kata ngi semua udap daga jing sokmen ko kau ban ngi semua men ru kene ka por ba kum irang ba iba laju don mentah hagi kam politik nagapuar dari iwan ban penyesok bangi haka parti jongi jong NPP kabangi laya don hangne po Mylliem blong dinak kata kene ko par wonta ngisno ban ongban ai ku blai yai pada kemensim kucing snow ploy ko jong i ban ya don benta bangi pada kene ko par ngi priang buram i sya kene ko parti dengan pendeng ya ka Kuman sukudaw hangni uba gilba lalu la aireng haka Elekshon MDC House nam arja ka khandai na ka parti HSPDP wala umsim lapoi sakathong na kaliang ginong ilam ke NPP Mylliem hapo ka jilam jong ba Wonder Sendakhar General Secretary batru uba S Kharmoplang President habakran bat kilap thai kubor hadin ka jelang pedang burom ula kubor ba ka te sinjam kolong kumsibenta ka jing Pynkhreh na banta ka Elekshon MLE haw ajar arpulai ta bai dai ban na kaliang jungi kum ka parti yang ni ha Mylliem blok kau pun lagi bangin pedang ya bagil hadin ba lawan gajing terwana kalian jung iban ya terilang bat ngi ko parti tingi don gajing sngo komen makum uwe na kiru pa khmat bula jumi khmat teng hapoka konstituensi jong ka Mylliem bula dei to uru khmat ban mi na por khantam khanika election MDC hamnu snam bula dei we nik ba mi khmat te kalong ba pen ai men se mengi kum kinong kitkam hangni po Mylliem bangin pedang i kumno bangin yo ban pentulun lang i kam jong parti syakmat ni jang tai keniat laban lupa ni bakal ada lupa ke jing Pynkhreh lam tawar jar pulai ha ka wede bat ki kam jong parti ngilap ya syakmat ban pentulun i kam bangin ya shrom sineng haman na kisnong haman na kidong ki kentot nrei ha ka wede bat ke jing Pynkhreh kar pulai ka jing ya nanti kal adon nrei ka wede bat ka tiket lani kurtong ban mi syakmat kampat don na kaliang jungi kata ka thong jungi kalong bai ya mentahi kumno bangin penklanya ke parti bangin ya cerum seneng man penklanya ke parti haba benrap lang working president ke parti uba sparling do loong ba menta kilas Sdang ru ban pendung khot cha bat kilak mi lenti bahaswa ka Elekshon kinyo ban pendung kerteng on dunai ka san hajar ngut ieng i ka bai dei bagane ga parti NPP ka bangai ngila sang ha pa Mylliem kum bakalong hadu ban menta kamot kini kisnan ke balalek na ngim dan kandidat pa Mylliem Temata ada kaba ni penklan ni kena ke parti ke jengwan jeng bakil kamu ke jeng ku haka Mylliem konstituensi di Barkowe nama udah guru ubalai bah wat haki seng balang haki kam senang kam thau para ki beri pi itu lo dia tengi skam ro baka jenglong aja guru ublong guru ba pari parai haka bede bu pai ba haki melang salang tengi skam lomba jeng i ro ni trai kena ke parti karena kiu rat kan cakmat nang baka arhajar pulau ngidan ke jing kermian ke bakra nang na Mylliem konstituensi nam tak parti NPP ti ni ai fulai ro yu ba ke ke jing dan ke bensim ke lawan dan bensim ke bai ngit kli sisa men penklan ni ke parti ti ringkat baka ni jinong tre jing ke Mylliem konstituensi hibar koi dan apa parti NPP inang ye tre na ka por se por kena men penklan ha ke ne ka arhajar pulau haka bai dei bagan ga enrollment menta ngidang ya tenre ngin tempat la ban hadukan no kang bangilaya menta tengilada dei tharai kumba apa ka sauspa sanspa ki enrollment ki bangilaya ka ban poi hadu arja pulai tengi thu ngi de gum do ga dei ban long baduna ka no ga dei ban apa ka san 2000 ngi dei ban ya ken enrollment baro ha kut isna nakaliang ba gilbat loi thu ba kate ke jingpoi jong usak NPP kade hadien bulai i ba kate ke parti kadan ye kinong ilam ke bekensai kum konrad ke sangma bat ba prestun tensong ha kane si la pensong kon lang dek babun dino lam jong NPP Mylliem ban priang burom yau te rong ba
Oh, yaki Sdang berada pada pendirang musim Sdang ngalai le ya ka Elekshon MDC nak ke HSPDP hypo di balongkot te henry apa yang kijinga ti jungi ngai iba kebun hi akini menta ki jingjon ki rongba ki samla ki lokme ki lokpa babun ki parti te kelai pasiau baglai bun hi baong ba sisin makron ka Mylliem blok ke NPP te bahai pi bagil ba ngijon mentalang maka dia kita kan ke parti ke ba kumalong ke parti hadu mentang meneru kat kani ke situation ke dia first time ke NPP ke sengsara ke jela jungi tendai ke parti ke babu kinoilam po jilam jong si Konrad sangma kum chief minister ba di ba persatuan tensong kum deputy chief minister ke kewirat ke jela bawa dah pereng kani ke saw wasian lawan pentrun ya kani ke kam kita tahu pelong ba pungau ini kira khmat balami sia kani ke jeli ngaso bonong ba ngamla ban pendu mensim ya kipai ba kipai kersian bat babun kibam sim kersian akini ke MDC Elekshon modep lu ndai mentara ku kasur kilai railang bat kilai pasiau bang nyelang akini ke ju ke parti jadi tak dau masa apa deng kejingnya keren bat ki noilam jong ka Mylliem blok kilai kala bat wilayah bandung sakani ke parti kumulong mentak singi bat om tangkat ni ndai ngibinti ba lu kene Sdang baldep lu mo ngi ya ni te ngimpat chong thai bat nginang yai penskam nginang yai pentulun ni ka kam na kapor krang ba nomor nga kumwe ni ki kertong mulai mi semat ni ki Elekshon baldep plesi ngila uni okalan bagi mi awak pula